Tala Fou o se whapoponga o Tala Fou le Radio Samoa I tala mai Ausetalia. E lua se fulu ni maafe, walu se lau fitu se fulu cases fou o whaamawina I te tono New South Wales I le lua se fulu whai tu la taluai. Ma o whaamaunga ia o whaamaupopo mai le whainga o PCR test, a una ia ia le malo le stete ia lipoti ane le ungo siaki o rapid test o lo whai ai fale. O le whainu mera o ripati mai nei e mai le sidia ma le fitu sfuta siafe o siaki na whaia ma tu ina atu I potusu e su e po laps I te tono le lua se fulu whai tu la taluai. O lo whailoa le ofisa Rosili o le soifua maloloi na I New South Wales Dr. Terry Chant o le numera a toa o le a fia pe a whaia wha mautu mai aloa ia mai unga o siaki o rapid test o lo whaia e tangata I o lato whale. E to se fulu tasi isi tangata ua maririu a o atu leo whai o tangata ua tau fia I mauta ngase ona o le COVID I le lua afe se lau walu se fulu ono o se si itanga e se lau lima se fulu ono mai le numera na iai le asona nafi. O e ua maririu le wha mai New South Wales te tonu le 2.5 tu rata ruai e au fiei le tu pau ali e to a lima ma le tu pau ta mai ta e to a ono mai le ta I fitu se fulu valu se fulu ma le iwa se fulu tau sanga le mātutua e to a iwa ua mai ona whaia tui pui ma le to a lua e le I whaia ni tui e manatu le mata ngā luenga le a si tia pia le au whaia tangata a fia I nai vai aso mua muai e mai se pe a mai ane ona tu whaatasia le Service New South Wales app ina ia mawhai ona wha mawinai ma le unga o siaki o lo o whaia e tangata I rapid antigen test I o lato whale. O le palemia o Serbia, Ana Brnabic, ua lipotia le SBS wa tala noa mai le palemia o Ausetalia Scott Morrison e whatatau I le li te alo Novak Djokovic. Ta ua le ripoti wa tala sanga mai le palemia o Serbia ina ia whaia ma le tonu le mata upo e whatatau le li te alo ma ia whaalo longia fo ia na ia tatau. Whai mai ana, e whataua le maua Djokovic o awa noa tala whea ngai moana to le ninga, ma sauni o ninga mo le taamiusanga o lo loma, e meise ona sa misia le taimi o to le ninga a o tau fiai e whataria rei ungola na mata upu. Le songa fua le vai a sofou e a matai le taamiusanga le Australian Open, a wata ua fwoi le lipoti le whamtaranga le tamaitai paremi o Serbia, ua nofo sauni lo nā tunu ua tuu ina maiso o seitu ai ngā whaamao ninga, e mana o mia atu e Ausetalia e tusai, o le matau mawai o Djokovic I le atunu o Ausetalia. O lo tausai lia nei le vaenga o soswani whaavavave se ta mai lima se furulua tausanga, tausai dia mai le mai o nanga ia nei le vaenga o lo o te tele ai tawhenga, mo le sa idia o ana manu papalangi le whae tu o Fraser Coast I le tai au ana leila. O whaamatala le komisina o leo Queensland o le tamale amalo na ainga, na anga ia ne sa idia manu papalangi mai o lo manuia tamaita e to o lua lo lato ainga peitai o le tamale lima sulua tausanga o lo tausa idia pea. To e whamanatu le komisina le mamalo le atunu u ia alo fia, le anga I vaenga o lo o a fia I lo longa, e o mai le teminei o lo tausa idia pea lava fo I seisi tene tite se furu wha tausanga na tawhea I ta whenga lata I Jimby I le asto na I taluai. Malo losi ti munga mawinga lo wao le tau na fiai lea wha I tua Queenslandi, mai o mai le teminei o lo tapunia penisi o awala, ma taro sanga ina tangata ia no nofo I fale. O le tara lata mai le va ai tau lo iai pelo longa I le wha I tu lea mai le Mary River, a ua wha I tia fo I ta whenga I isi wha I tu. Mai Victoria o atu nei I le tolu se furu fitu wafe, iwa se lau iwa se furu wha, le au whai o tangata ua a fie le COVID se furu iwa le lua se furu whai tu la taluai, mai lea se tete o Ausetalia, a to ai matangata e to se furu tolu ua mariliu. O le whaamtalanga la tamai mai mtanga luengo le soifua maloloi na le stete, o whailo ai o lea fwai numera tele, e au fiaile se fulu walu wafe lima se lau ma le tolu na whaamaonia mai antigen testing, ma le se fulu iwa afe fase lau iwa se fulu tasi o tangata o whaamaonia mai PCR test. E valu se lau ono se fulu tasi ngase o lo whata otoria I mauta ngase ono o le COVID, e au fiai ma le se lau se fulu fitu I le ICU, ma le to lua se fulu fitu o lo whaamana vai masini. E o mai le so o se lau fitu sfuta siafe, tolu se lau ono se furuiva tangata wa afia le COVID se furuiva I to tonu o Victoria I le teminei. Tara mulimuli wa pu e leo se li e fasa fululua tausanga mai sini, I le mai ayo na feta ua ina sa ia langa ne I fafola na fana, ina ua longo ina tu iaila na pili e te tawana tatongi o lana tau mafutanga, I se fale ainga I le tu I saute o le a ai sini.
Whamai li poti na wala wane leo le whare ainga i Brighton le Sands, po le afo le ono le whiawhena na whina ua mai ona whita ua ina, le langane i whafo le whana le ali i lea, ma tuu i lungo le counter le whare ainga. Whamai sa wha ari ane le nei ali i le whana i lumo tangata sa tau ma mawhai le whare ainga, tau nu o tuloa ma leo ma pu eina lo o ia. Na aveina e leo mawhai ailo na morianga, wha o popo atu la ia morianga ma le whaasalanga, o le whai o se tari fufonga, mai le i whaatanga ina o na tatala mai tua. O whaatulanga e tūla i le whaamsinonga i Sutherland e tali i ona morianga, ia e masalo ua taunga o fia mamau atu waile mea tau sami sa tatau o na ia tatongi ina, na ilo le tūlanga uo o nei iai. Tala nāle Radio Samoa, mōle nei fo i awa uri whelo i le asoa tai au, soifua.